сақтасын. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli Müslümanlar, Allah Teala'na şükür ederiz. Peygamberine çok selamlar ve salatlar olsun. Bugünkü Cuma günümüz bağımıza bereket olsun. Cuma gününde bir saat var, o saatte dua alırsan, tura gelip kalsa, şöyle dua, o saatte, söz al dua diyor. Duanın orada geçecektir, bayda dualar gerekecek. Ama ay saatlerini belgisiz, şöyle tüm bayda dualar gerekecek. Bugünkü bizden Cuma'da aytatılan meselelerimiz, yaşlı toplumda adam geçirip diyen meseleken. Biz bağlı bilmemiz gerek, iman diyoruz. İman degenlerinde ise imanlı çeşme degende şu nesile aytarken. İman bu kulüplerden yaşlı olusu, cana adetçilikmene olup boğalı iman degende. Namaz okuyan, orzalanmayan, diye acılar var kirgen, şunda Allah'lardı, imanı toğlukta vaydı olan mümkün meselede. O şekilde bunu imanı toğlukla yaklaşık gerekirdi. Kede okuyan namazındı, atkanan acılığındı, fayda boğul kıylıklarındı, Jamban kul münötün ayından çok duasında mümkün edi. Namazların acılığın Jamban kul münötün ayından çok bol geçimdi. Hangi çok bol geçimdi ise, Peygamber Sandık'ın karşısından kıskaça getirden, kıyamet günde bir adam namazı neden, oruç olsun neden, acılığı neden gerektir. O son vaktinde al sökkün, al urgan, al kanı tökkün, al malını taklagan, al gıybat kılgan, al uşak kılgan adamlara giderdi. Anca oruç namazını soğuk doğru, bazı oşaların bölüp belirdi. Buna senin dünyada düşündüğün böyle ne yerine? Soğuk doğru, mal kılgan belirdi. Oşalarda. Ana soğuk doğru, çok olması, yetmiyor olması. Alarının günlerini ağaç yükletti. Ağaç yüklettirip, anı yüzüme tozaklarından etti. Demek bundan çıktı, namaz okup, oruç tutkandan keyin, anam babasının kul günlüğü, adet baklarda olmaz gerekir. Özü, dinimizdeki, Peygamber'in dindeki negizindese, Kur'an'da aytılgan oşo ibadetlerin barlığı, oşo adet baklarına bayraştırıyor. Kur'an'da Ankam Suresi'nin 45. ayetinde aytarken, çığındığında namaz, sizlerdi bozuk jaman işlerden tozalıyor. Demek biz namazı bozuk işlerden toş gerek. Oruç jönündө Bakara Suresi'nin 183. ayetinde sizler takva oluşlar üçün, sizlerden bozuklarda orucu farz oldu, sizlerge de orucu farz oldu dep Allah Teala aytıyor. Demek orucu dağımine özü ibadat. Bирок orucundan takva olmuş gerek. Takva diyeyim desen, kolundan, dilinden başladığı ziyan takva adam takva olur. Allah'ın hükmünün aklına takva olur. Demek tutkan orucuzları adem baklarımız benim baylanışıyor. Ali Bakara Suresi'nin 197. ayetinde şöyle aytarken, acılık boyunca. Kim acılıklardan maksat kılan olsa, ayağına koşuluğa, tünö kılığa, talaşıp tartışıyor bolboydu da acılıkta neyden bir gelen oldu, tamam mı? Ömür boyu olmakene korkuyor. Acılıkta niyet kılganı, bu ekran bir gelen aytır. Acılıkta niyet kılganlar ne söylemez? Hatta Miqat degen jay var. Şu Miqat degen jayda acılıkta niyet kılıp, adam ekran bir, oşo ekran giygenden başlap, oşo adamga özünün nikeden ayağından da jakınlarından koşulup oldu. Oşo күнөө кылууга болбойт, талашып ташкандар бар болду. Эми
бул нерселерден бизге жыйынтык чыгара турган болсок, ибадат деген адам шын ыхласы менен сүннөткө ылайык кылып аткарып аткан болсо, bunun adep baklarına, bunun ibadatları tahsil edilen baş gerekirse, ibadatı tahsil edilen baş gerekir. Buna oşunda yaxşı hukmuyoruz, adamda fayda olur. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bir aytdı. Men sizlerden kul münözüngördün jogorku dengелге жеткирүү үчүн пайгамбар болуп жибердим дейт. Пайгамбардын келишинин максаты дагы ошо сиз менен биздин кул мünözүбүздүн жогорку деңгээлге жеткирүү да. Демек ислам дининде негизи максат адам баласынын жакшы мүнөздүүлүккө жеткирүү болсо, исламды тутунган ар бир адам кул мүнөзүн оңдошууга тырышыш керек да. Мен болгон ушундай бербеш керек да. Мен ушундай болбогон. Мен характерим ушундай деп şu karakteri olmuş gerektir. Oşu hukmuyla olması gerek. Her bir ibadatarlıklar can girer. Bu yönde ayetlarda Peygamberimizi sıfatlap Allah Kur'an'da o Muhammed sen en ulu hukmunu değilsin dedi. Kalam surasında şunlar var. Peygamberimiz en ulu hukmunu değilsin. Biz anın ümmetleriyiz. Demek Peygamberimize okşaşımız gerek. Biz de olsa ulu dinlerine en boşuna kırışımız gerek. Allah Teala Araf surasının 26. ayetinde mınday aytar. Allah'a jana kıyamet gününe işengenler için Allah'ın elçisinde sonun ülgüler var dedi. Kim Allah işene, kıyamet işene dese, Allah'ın elçisinde en sonun ülgüler var. O son ülgüleri alışmamız gerek. Abdullah İbni Amir radıyallahu anh'u aytkan hadiste Peygamberimiz mınday aytılır. Çındığında sizlerden en jakşılar kul münözü jakşılar var dedi. Demek kimden kul münözü jakşı olsa demek o en jakşı adam, en jakşı Müslüman. En jakşı Müslüman kul münözü jakşı adam o da sebebidir. Yanadağı Abu Hurayra radıyallahu anh'dan gelen hadiste Peygamberimiz aytılır. İmanlıların içinden kul münözü jakşılары толық иманға ие дейді. Алхамдулилlah барлық иман бар. Ошо барлық имандуулардын ичинен дагы эң жакшысы иманы толугу кул мünözü жакшы адам, ошонун иманы толук дейт. Кул мünözü жакшы адамдардын иманы толук болот дейт. Abu Hurayra radıyallahu anh'u aytқан дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Beyişke kirүүsүнө көбүнчө эмне себеп болот деп сурашты да. Beyişke кириш үчүн эмне көбүрөөк себеп болот деп Пайгамбардан сураганда, Пайгамбар ушундай жооп берет. Аллахтан коркуу жана жакшы кул мүнөз деп. Мына бейишке киргенге себеп ушул экен. Биринчи Аллах Тааладан коркуу, андан кийин жакшы кул мүнөз. Кээ бир адамдар айтып кеткен экен, adam egerde deydi, kembagalçılıktan, orudan, korkkondoy Allah'dan korkkonda, andan takvadan oldu dedi ekan. Qarach, misal kembagalçılıktan korkobuz, orudan korkobuz. Oşonday Allah'dan korkkonda da eng takvadan bolot ekan. Şu Allah'tan korku, jakşı hukmlörün boluu bu adamın beyişke girişine sebep olan bir suçlu ekan. Abu Darda radıyallahu anh'u rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet gününde imanlıların tarazasında jakşı kul münözden ötken o nesi bolboyt deydi. Ankeni Allah adepsizlerdi, yani ıhlas sözleri söyleyen adamlardı jek kölet deydi. Termizden gerekli. Demek kıyamatta bazı böyle gelir. O yaşında ben oğaz kanıt damlalar aydan kitapten okusan soğuk tatlılar, güne tatlılar der. Şunu soğuk durmadan, katlı basatırlar, soğuk çatır basatırlar. O şu amalların içinden
en yaxşı kul minez eкен. Misal namazды koysan basa albaydan, o girbaydan, oruçdan koyarsın basa albaydan. Жақсы kul minezdi muşamaya oturgan bolsa, mına oşo taradan basat eкен da. Mına sol taradan basa turgan nesi жақсы kul minez eкен. Ayşe radhiyallohu anha aytkan hadiste Peygamber mындай da aytылат. Чындыгында жақсы kul minez күндүздү орозо туткан, түндүздү намаз окуган соона тең деген экен да. Кээ бир адамдар түндүз намаз окуйт. Калтырат. Түндүз намаз окушун күндүз адамдар намаз окубайт бул. Түндүз уйкуну узун намаз окуган адамдар. Күндүздү кечке орозо туткан адамдар бар. Кечке орозо tutsa кыйын да, нәфиске жакын чырылдап берсин. Мына ошолордун соона тең келип, жакшы кул минез мына ошондой түндүз намаз окуп, күндүз орозо туткандардын соона менен тең байт болот. Ошондой кул мүнөздөрү да оңдойлу. Менин кул мүнөзүм ушундай, мен болгон ушундай деп жаман адаттарды таштабай жүрө бербөйлү. Намаз окуп атабыз, мешітке каттап атабыз, өзүбүздү оңдошубуз керек. Ар бирибиз өзүбүздү оңдосок анан тооноо. Абу Мамма разияллаху анху риwayat кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай айтат. Чындык өзү тарапта болсо дагы талашып тартышууну таштаган адамга бейиштин чекесинен үй беришине кепилмин деген экен да. Чындык сен тарапта билип турасың. Бирөөлөр малды кылып атат, ар кандай фокустарды көрсөтүп атат. Мен далилдеп таштайм деп алам менен талашып тарышпай. Ошо талаш таштасаң чындык сен тарапта да. Пайгамбар айтат, бейиштин чекесинен бир үй кепилмин деп атат. Гарантия. Bizde kepildi sanca kanatlamasa garanti etse şu garanti ekan. Daha aynı olan tamaşalar bolsaları жалган айтпаган болсо, жалган айтпаган адам болсо, тамашалап да жалган айтпайт. Ошондой жалган айтпаган адам болсо, бейиштин ортосунан үй беришине мен кепилмин дейт. Ошон үчүн тамашалап да жалган айтпаган. Бизде жалган айтпай турган аркасынан тамаша деп болсо, ошо туура эмес да. Бейиштин ортосунда үйдөн кургалап атасың. Ошон үчүн тамашалап да жалган айтпаш керек. Дагы айтат Пайгамбар салам. Кул мүнөзү жакшы адамга бейиштин төрүнөн үй беришке кепилмин дейт. Кул мүнөздүн жакшы болуштугу бейиштин төрүнөн үй кепилдик. Пайгамбар айтат. Пайгамбар айткан нерсе сөзсүз болот. Пайгамбар айткан нерселерди мен ишенмеймін капырлазага ишенген да. Пайгамбардын айткан сөзүндө жөөттөрдү ишенген. Бул туура айтат деген да. Биз мусулманбыз го. Биз ушундай ишенишибиз керек. Не? Талаш ташташыбыз керек. Бейиштин чекесинен үй бар. Жалган тамашалап жалган айткан ташташыбыз керек. Бейиштин ортосунан үй бар. Кул мүнөзүн оңдошубуз керек. Бейиштин төрүнөн үй бар. Jabir radhiyallohu anhu aytadi. Пайгамбар айтты. Чындыгында кыямат күнү мен жакшы көрө турган, жана мага жакын болуп турганга кул мүнөзүнгө жакшыңар деп айтты. Анакей кыямат күнүндө дагы пайгамбарыбыз жакшы көрүп, пайгамбарыбызга жакын болуп турган адам кул мүнөзү жакшы адам экен. Кимге кул мүнөзү жакшы болсо, мына ушундай сыйдыктар бар. Анасы разияллаху анху айтат. Кул мүнөзү жагынан Аллахтын элчиси адамдардын эң мыктысы болчу дейт. Анасы разияллаху анху айтат. Аллахтын элчисинин алакандагындай жумшак, жибекти дагы, парчаны дагы колун тийген эмес дейт. Жибекти дагы парчада колун тийген эмес дейт. Карамасаң кол ушунчалык жумшак болгон экен. Аллахтын элчисинин жытындай жыпа жутту эч качан сезген эмесмин дейт. Мен Аллахтын элчисине 10 жыл кызмат кылдым. Бир жолда үстү айткан жокмун. Мен туура эмес иш кылып койсом да, мага эмнеге мындай кылдым дечи эмес. Эгер бир ишти аткарбай койсом, эмне үчүн мени кылган жоксуң деп да айтчу эмес дейт. Пайгамбардын ушунчалык болгон да. Демек, ошого болор болбос нерсеге ынжынбай берген ташташыбыз керек экен. Эмне мындай кылбады, эмне мындай
mı? Bunu köşede önce video olmadı, balana hakkında balamı cümlenin önüne var. Oşuna karakterine taşlar da bir var. İşte var şu bu geldi. Koyun olayın depçe. Niye aldı, niye aldı bir şeyler vermişler. Olaydı işte aslacılaydı işte. Maksat şu meşke geçti maksat ne? Ne geldi? Nerede yarım saat ne oturalım? Şu birimizde okup veriyor şu meselelerde bu. Özü zomolaylı, aslacılaylı dep gelip oturalım da. Şunun için aslacılıyız gerek. Ayşe Resulullah Hanımefendi Allah Teala'nın yenisinin kuluk mözü Kur'an dedi. Kur'an ne degeni? Kur'an'da emneni ayttan olsa, oşun ayttan Kur'an'da, mesela Kur'an'da Atenine üstü degen, Atenine sorular, Atenine üstü giyitmiş gerek. Kur'an'da gıybat kılma degen, bürülörde gıybat kılıp, ölüp olan tuğanın etin jöve degen. Kur'an'da bürülörün arkasından aygakçılık kılma degen, Gümön sanay verme, gümönlerin günü de aytkan. Kur'an'da kedeylerge, jargılarga, tuğan koşnalarga, tuğan emes koşnalarga jakşılık Kur'an uşun aytkan. Peygamber'in kul özü Kur'an ele degenden maksat uşundaylar. Peygamber Kur'an'da kayсы jakşı nerseler aytılgan bolsa kılat eder. Kur'an'da kayсы bir tıyılgan nerseler bolsa tıyılat eder. Biz daimi oşunday tıyılgan nerselerden özünü tiyişiz gerek. Uyulgan nerselerden atkarışız gerek. Öyle jakşı kul degen uşunda, jakşı kul nerse onun çıkma ya da baş yerine salgılayıp jakşı kul nerse böyle düşünüyordu da. Jakşı kul nerse degen oşu Allah buyurgan nerselerden atkarıp tıyılgan nerselerden tıyılıp jakşı kul nerse. Jakşı kul nerse degen adamlardan bunday jaydari çegara menen, jılgayınkı жүз менен Kavak kalaşın ülkösüden, uşunday 100 menen, 20 menen görüşü, burada jakşı hukmünöz var. Jakşı hukmünöz degen adamlardan kanday mamleni sen kütösün deyip, adamlardan kanday mamleni sen kalaysın. Sen de adamlar ошондой jakşı mamleni kılıp, ошо jakşı hukmünöz degen. Bürö seni söyleyip olaysın, diye sen taksır, aka degen jakşı söylemeni jakşı görürsün. Başkalar var da oşanda taksirde aka ülkede şu jakşı söylese, ona oşu jakşı hukmünöz bola septiler. Bir akılman aytkan eken. Kimde kim nefsin tiybasa dili karayat degen eken. Nefsin tiybasa dilim karayat. Kendin dili karayat olsa köngülü tarayıp da aytkan eken. Kimdin köngülü tarsa adep ahlakı buzulak da aytkan eken. Kimdin adep ahlakı bozulsa rayımsız, hata bolup şeytanga aylanır. Jana al eldi, el anı jek körüp aytkan eken. Baalık mesele en kötü nefisten başlar eken kumanda. Nefis bozulsalar dilin karayat, dilin karaysa göngülün tarayıp, göngülün tarasa adep ahlakı buzulak. Adep ahlakı bozulsa büyük sen rayımsız bolasın, şeytanday bolup hata bolasın. Adamlar seni cep göre, sen adamlar cep göresin aytkan. Ki ondan aytkan adepçilikti kimden üydöndüğünüzde ulumdan hakimden sorağında adepçilikti men adepsizlerden de doğruyor. Bir adepsizlerdi görüp durup şunday bolbayınca diş gerekende adepsizli böyle ondan aşık etmesler ne oluşturursan talim aşık gerek. Adepsizli böyle adepli boş olmaş gerek. Boş oturgandan bugün şu bizim aytap turgan meselemiz şu adepli olaylı kulüpler olaylı degen mesele oldu. Adam o dedi bir hayırlardan okup koydu. Yer mecliste bir cemaat topluyor. Halbuki çoğuluşma deputat gelip seçim girdi. Mecliste elhamdülillah Müslümanlar kalasak da geliriz. Oşoğlu sizler en çoğulgan yerden nereden faydalanıp bizge hayırlı jasap okuyup koylar soranlar. Oşol hayırlılarını ben okuyup koyayım sizlerge. Urmatlı jarandar, Kırgız Respublikası'nın özgöçe Kırgızlardan Ministerinin Jalat olması boyunca başkarmalığı, rayonluk, şardık bölümleri menen birgelikte Oblast aymağındagı çarbalık obyektilerdi
жана турак жай секторунда өрткө каршы иш чараларды жүргүзүп келишет. Жүргүзүлгөн иштерге карабастан 2021-жылдын башынан бери Жалал Абад областынын аймагында 345 өрт кырсыгы катталса, алардын 253 турак жайларда катталган жана өрт кырсыгынан 8 жаран каза болсо, анын ичинде 4 жаш балдар, ошондой эле 3 жаран күйүк жаракатын алышкан. Мындан тышкары 9 жаран от жагуучу мештен чыккан эске уланып каза болгон. Жогорудагы баяндалгандар негизинен Ташкент шаарынын көчө кызматтары бөлүмү эскертет. Турак жайларда өрт кырсыктарын алдын алалы. Өрттү алдын алуу үчүн өрт коопсуздук эрежелерин сактайды. Жаш балдарды, кары картаңдарды кароосуз калтырбагыла. Жаш балдардын ширеnkени катып коймойт, жаш балдардан. Күйүп жаткан ширеnkени жана тамеки калтырын туш келди таштабагыла. Тиричилик электр жабдыктарын, газ плиталарын жандырылган абалда көбөнөсүз калтырбагыла. Мештерди, борлорду тез убакытта тазартуула. Электр, жылытуу приборлорун күйүүчү предметтерге жакын орнотпогула. Курулмаларга жакын от жакпаңыздар, өрткө кооптуу жайларды таштандырарды өртөбөгүлөр. Жашаган бөлмөлөрдү ачык от менен жылытпагыла. Күйүүчү материалдарды, чатырларды, жертөлөлөрдү, тепкичтерди сактабагыла дейт. Чатырлардын ичинде сактабагыла деген күйүүчү нерселерди. Үйдө эч ким жок мезгилде жана түндүктү газ приборлорун, плита, суу ысытуучу колонка жандырылган калтырбагыла. Өрткө кооптуу заттар жана суюктар менен иштетүү коопсуздугун сактагыла. Жаш балдарга өз алдынча газ жана электр приборлорунун колдонуусуна жол бербөйүлү. Урматтуу жарандар, өрт коопсуздук эрежелерин сактоо менен силер жакындарыңарды жана турак жайларыңарды өрттөн сактап кала аласыңар. Өрт чыкса 100-112 номерин чалыңыздар деп бизге кайрылып жатат. Аллах Таала өз сактасын. Кул күнөө болмаса да баардыгы өрттөн чыкпайт, башка чыкпайт. Баардык өзүнүн өртү чыгат да. Көп нерсени бүгүнгө сезип болот. Дагы ушул жерде дагы бир нерсе бар. Мындагы кайын жасап кое берем. Бул бир кыз жоголгон экен, Хасил Жайма Сумая Утировадан коло жашта экен. Üstünde көк куртка, ак болуп, кызгылт кроссовка менен сумкасы болгон дейт. Сураган көргөн билгендер болсо, ушул нөмөргө кайрылыңдар деп сураганда 9 жашар кыз экен. Бул жолуп калса, ушуну кайрылып алып кетиптер. Ушунда сураганда. Жок, бул эмеден Судактан жоголгон, Судактан. Темир бир 5 жыл бизге казыяттан тапшырма берди да, ошондо айтып эскертип койгулар. Subhanaka bihamdika aşhadu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah Teala bağımızın köprüleri dolmasın. Allah Teala bağımızın ibadetlerde kalmasın, günahlarımızı geçirsin, el yurtsuna iman, hidayet versin, mutluluk versin, başlarımıza insaf versin. Allah Teala bağımızın bizlerimizde ağırlık olsun, el yurtsuna kışlık versin, o ortamlarda şifa versin. Saparga gelen Osmanlılar saparlarını жеңил кылсын. Үйлөнүп албай аткан жигиттерибизге үйлөнүш насип кылсын, турмушка чыгып кыздарга турмушка чыгышка насип кылсын. Аллах Таала ар үйдө берекелүү жашоо берсин. Үйлөрдө акыркы Кудайым баардыгына бакыт берсин.